ମୁଁ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗା ଆଳୁ ଭଜା ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ କାଟିଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଟିକେ ସିମ୍ ଜାଳରେ ତେଲ ଟିକେ ତାତି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଫୁଟଣକୁ ପକାଇବେ। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ତାକୁ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗା ପକାଇବେ। तापर से हलदी लुण पकेबे। मु बिना पियाज रसुण ये झुडुंगा आलू भजाटा तैयारी करिछि। तापरे ताकु टिके घोड़े देबे। तब ताकु टिके सिम कर देबे गैस को। से सिझिबो। सिझिया भितर टिके खेलई देथिबे। नाली नाली करने एमती टी खेल देते। प्रस्तुत हो गला आमर झुडुंगा आलू भजा। देखा प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब कर।